muri iyi minsi mikuru ishize yo gusoza umwaka abapasiteri banyu barababwirije baranabaganiriza barababwira ngo ijambo ry'umwaka ahantu hose aho abantu basengera abapasiteri bagiye bababwira ngo ijambo ry'umwaka akagenda agafata icanditswe kimwe muri Bibiliya akababwira ngo iri ryo jambo ry'umwaka. mwebwe ngo ni Zaburi ngo 4 ngo guhera ku 10, abandi bakababwira ngo ni muri Matayo ngo 7 n'izirindwi ngo niryo jambo ry'umwaka, abandi ngo Baheburayo ngo kangahe ngo guhera kuri 4 ngo niryo jambo ry'umwaka. Ibintu biteye isoni. Nimba pasiteri wawe warumvisha kubwira ayo matangazo aho ntabyo ngo ijambo ry'umwaka akagusomera igipande kimwe amara kugura ngo ngire ijambo ry'umwaka. Kanisa mama turabigaye. Ijambo ry'umwaka ni Bibiliya yose guhera mu itangiriro igice cya mbere ukageza mu byahishuwe igice cya nyuma. Iryo niryo jambo ry'umwaka, niryo jambo ry'umwaka. Usibye kubagira abashangu aho we kuva ku munsi umwe wa munsi w'ubunani uzamufata ico cyanditse cyo muri Matayo 7 n'izirindwi ugishira aha uvuge ngo ngira ijambo ry'umwaka. Uko si ukubagira abashangu. Ijambo ry'umwaka ni Bibiliya, wo risanga ahantu hose. Iryo yababwiye rishobora kuba ijambo ry'umwaka ry'umuntu runaka agahura na rya asoma ijambo byibuze akavuga ngo ngira ijambo naho kubatera gukisinda nta jambo ry'umwaka ntari. Ijambo ry'umwaka ni iryaguhinduye byibuze, ariko iry'umwaka ni Bibiliya. dore ijambo ry'umwaka uko bize ku umwaka. Reka tubishire mu buzima busanzwe. Ninde muntu ushobora kurya ibishimbo ni nguko ugira ngo ngibi ibishimbo byo ngibi ibishimbo muzorya iyi ndyo niyo y'umwaka ntabwo bikunda. Ijambo ry'umwaka ni ugusoma Bibiliya mu gitondo ukayisoma nimugoroba ukayisoma saa sita ukayisoma ninjoro ugasoma ibyahishuwe ugasoma muri Matayo ugasoma Mariko ugasoma mu Bakorinto ugasoma Bibiliya ugasoma muri Kuva ugasoma muri ugasoma Kumbukumbu la Torati n'ibindi bitari Torati. Iryo ni ryo jambo ry'umwaka. Ariko ijambo rimwe gucya karongo kamwe kavuga ngo ni ngira ijambo ngo ry'umwaka ngimana ngo uyu mwaka ngizobagirira neza uko nukugira intambara ngo wari warahuye nazo ngo uyu mwaka ngo tuzahura nazo uko nukugira abantu abashangu tuzahura n'intambara nyinshi kandi tuzineshe, ariko muri uyu mwaka tuzineshe kubera ko tuba dusoma Bibiliya yose. Ariko tureke gufata ijambo rimwe ngira ingwi ry'umwaka. Uzi ko turi mu gufata ijambo rimwe ry'umwaka bigatuma twirengagiza ndi kandi atureba bigatuma dukora amakosa mu matorero. Bari mu kubabwira iry'umwaka ntuzoma irindi rikureba. Tuzi ko uyu mwaka twari dufite ijambo ry'umwaka ariko abantu bagiye bashamburiye bita abakecuru abarozi. None iry'umwaka muri bo ni irihe? Iry'umwaka nukutitaba nugusoma ahantu hose ugasoma n'ahantu wavuga ngo tugasebye mugenzi wawe wamaruka ukahasimba. Umunsi uzosoma ngo tugasebye mugenzi wawe wamara ntumusebye. Uko iryo niryo jambo ry'umwaka. Ijambo ry'umwaka ni iryaguhinduye, ni iryakubwiye ngo ijambo ry'umwaka ni iryaguhinduye ejo nirizaguhindura ejo bundi n'irindi rizaguhindura ejo bundi nirizaguhindura mu kwezi kwa kabiri nirizaguhindura mu kwezi kwa kane. Ngiryo ijambo ry'umwaka niryo uzobuhaye usoma uwo munsi rikaguhindura uwo munsi. Umuntu umwana muto warayivutse kugira ngo ibiryo by'umwana cyangwa by'umwaka nibyo uzorya uyu mwaka wose wobimenya none umwaka nuzoza ushira aho uzubwira abakristo bawe ngo mumbwire ibiryo by'uyu mwaka ushize mwariye. Yego wahaguruka kubwire ngo nasomye Bibiliya niga kudasebya mugenzi wanje. Ko mu kwa kabiri ndasoma ahandi ndasoma ngo icyo wifuza ko mugenzi wawe akugirira barico nawe ugirira abandi. Ndasoma ahandi harambwira ngo mugire urukundo mukunde bene data. Ndasubira ndagenda umunsi umwe ndagiye ndi munga cyangwa ndi mu kazi sanga ahandi hantu handitse ngo gusubizanya neza ngo bihosha uburakari hara mu migani. Numara umwaka nushira uvuge ngo si ijambo ry'umwaka ryaririye umubwire ngo ibiryo by'umwaka ni ibi uzosanga ari amajambo y'umwaka yanje naye. Uzi ko hari abandi bagabo bahaye bavuga ngo ijambo ry'umwaka nzasoma Bibiliya yose. Ni ego ijambo ry'umwaka nzarishaka mpaye nsoma Bibiliya yose. Naho wewe wasurinya ahantu gutya gusa naruje
baragufata bakwerekeza ahantu gutya ngo ngire ijambo ngo rya bibiri ngo ngwire ijambo ry'umwaka nawe ureme ta jambo ry'umwaka ribaho kubizera ni gusoma bibiliya yose gusoma bibiliya yose niryo jambo ry'umwaka kandi ni ijambo ry'imyaka yose ese w'imwaka ushize bizabigenda gute azagira ngo rirya ribaye expired ngiri ryundi mwaka musha hariya ntaba kihasoma hari aho umwaka ushize ga ntihamureba uko nugutesha agaciro bibiliya ni no kwigira abashangu bibiliya n'iy'imyaka ntizisaza ngo uyu mwaka urarangiye ngo urangiranye n'ikishanditswe bari baduhaye umwaka ushize no bashumba umwaka nuzodushira muzamuhamagara abakristo banyu mubakangurire gusoma ivyanditswe byera mubazi ibyo basoma imyaka ushize aho mubabwire bakomerezeho apana ko batungira agatoroshi gusa ngo bashire mu kobo kangana gutya ngo ndore ngira ijambo ry'umwaka umwaka wosoma bibiliya yose ukayimara mu mwaka ariko barakubwiye ngo somaka ngo niryo jambo uzi ko hari abakristo bamwe gusa bafashe ico canditswe wabahaye bagisomye gusa bagenda babika bibiliya bayishira mu rutara abandi bacanditse hano munsi abandi bacanditse munsi y'izina ryabo kuri profile ya WhatsApp abandi baragifashe bacanditse ku karatasi baragenda bagashira muri bibiliya barya hagati abandi barahasurinye abandi bari guhamagara ba pasiteri babo ngo rya jambo ngo narari burose aho nuko ivyanditswe bibiliya ivuga ngo ivyanditswe vyera byose ntiwumva ko ari byinshi ivyanditswe byera byose byahumetswe kugira ngo kandi ngo bigira umumaro aho apana bimwe apana kigira umumaro bigira umumaro mu mwaka wose no mu myaka izaza ntabwo havuga ngo icyanditswe cyahumetswe ngo kigira umumaro nta cyanditswe cy'umwaka kibaho pa ivyanditswe byinshi eko bibiliya ijambo ry'Imana niryo jambo ry'umwaka ni ijambo ry'ibihe ivyanditswe nivyo by'umwaka ntabwo ari icyanditswe ndiyo bibiliya iranditse ngo ivyanditswe ivyahumetswe none wewe ngo icyahumetswe w'indirimbo y'umwaka ndandirimbo y'umwaka indirimbo y'umwaka ibaho ngo ngiyi indirimbo y'umwaka oyaye iragufashije muri kakanya kuko Imana ifite ibindi bizagufasha ejo ifite indi ndirimbo izasohoka ikazagufasha ejo bundi numara wifate wiprive wishire mu gakono ukindirimbo y'umwaka nukundi uzwararuka vuba Alex wewe tema ko aje wewe sinarizi ko indirimbo muri muyikuremo sinarizi ko indirimbo ngo no ihararuka aho haje indike kandi muri uko kwezi aho none waravuze ngo niyo y'umwaka Imana ububiko bwayo bwisumba byose umuririmbyi yaravuze ngo mu kuboko kwayo ngo harimo ngo hazavamwe ibinezeza gusa kandi binezeza buri munsi bani kinezeza ntabwo hazavamwe ikinezeza n'akazirimo ibi byo byinshi mu kuboko kwayo hari ibinezeza byinshi nanje nzahora mbigushimira nzahora kandi mbigushimira ibyo byinshi Mana yanje wumva ibyo nkoreye ni byiza ni byinshi wowe bari barabwiye ngo iki nicyo cyanditswe cy'umwaka barasubira barakubwira ngo iyi ni indirimbo y'umwaka hasome numara ugamuga umuntu asome ngo uyu ni umukunga w'umwaka ko batazaba wigana kugeza umwaka ushize cyangwa ngo babiri kodinge cya gisirimba ari cyo bazasubizamo uko batazaba bafata ya ndirimbo ngo ariyo bazoza baramya bagahimbaza iwabo ninga buri cyumweru ni ikinyoma ijambo ry'umwaka indirimbo y'umwaka ibikorwa by'umwaka ni bibiri ijambo ry'Imana yose guhera ku kiganda kino kwagera kuri iki kindi kiganda hajya hari ibihugu bahari awanditse izina ryawe ukageza hano ku bihugu zose niryo jambo ry'umwaka kandi uzuyisoma nkaho washaka nk'icyanditswe cy'uwo munsi nkaho ari cyo cyigishwa baguhaye icyanditswe ngo mwe babahaye ikihe ngo muri Luka aho ngo mwebwe ngo hano muri Amerika ngo nirihe jambo babahaye ngo riri mu byahakozwe n'intumwa wasura kureba kuri channel yo muri Kenya mu ikanisa rimwe ngire ijambo ry'umwaka
oya intajya umwaka aho wareba mukemere ko babashanga gutyo wareba muri Tanzania ngo icy'umwaka ngo ni mu byahishuwe ijambo ry'umwaka ngo riri mu byahishuwe ngo bene data ngo bakundwa ijambo ry'Imana nico canditswe cy'umwaka Bibiliya ijambo ry'Imana ryonyine niryo jambo ry'umwaka apana rijya bababwiye si ryo ry'umwaka oya ye rijya bababwiye niryo muri yakesha niryo muri ryajoro cyangwa ya pastor yari yariteguye ryamufashije yumva yori babwira ryajoro gusa arababesha ngo ni ry'umwaka ikibemeza ko atari ry'umwaka aho nuko utaha uryibuka ninga babwirije ibindi urya bibabwiye yakomerejeho ujya kuba bibabwiye niyinga tuzi ko yababwira irindi jambo niyinga gituma tagunye ngo babwire rya ry'umwaka ko mukiri muri wa wundi ibi tubivugiye kubera ko hari abakristo baza bahita babika Bibiliya ngo naragifashe ngo ishanditswe cy'umwaka ngo niki ngo wowe ngo ufite ikihe ngo havuga bamwe bazama bagikurikizwa kivuga ntari kavirigire bakagashiraho yamara kugishira mu mutwe conyine nuko akamataha kamabumba Bibiliya kazayigira gutya gusa niyinga mu gitondo ziringira umuremyi wanje zamwisunga nkiriho iyo ntewe n'ibyago bikomeye niwubasha kunkiza nimuze duhungire muri we kuko ari we ngabengira nta wundi bungiro bubaho uretse muri Yesu ibyo byose biri mu byanditswe apana kimwe ureke kwisunga bakomeye ingoma zabo zihita vuba uretse ingoma ya Yesu izimiteka ryose none wowe ngo ufite icanditswe kitari cyiteka ryose cyanditswe kiba expired icanditswe kirangirana n'amezi 12 ico canditswe turakigaruye ivyanditswe bagize ivy'umwaka byose nibyo bababwiye tubikuye mu mwaka tubishize mu myaka tubishize mu bindi ivyanditswe byose babasomeye bakababwira ngo n'iby'umwaka tubikuye mu mwaka tubishize mu myaka yose yego nakijya bakubwiye umwaka ushize wa 2024 kiracafite imbaraga ntabwo carangiranye n'uriya mwaka nico ubunyine kiracafite za mbaraga manura imbaraga zawe mana we zikureho biriya byanditswe by'umwaka imisozi yananiranye ikurweho n'ibyanditswe mana we aho none ngo nuko gusa ngo naka hari abantu benshi bagiye bahura n'ingorane abakristo badakuze bato bagiye bagirwa bene aya magambo ngo niryo ry'umwaka bamubwira ngo muri uyu mwaka ntuzagwara ngo n'umwaka wo gukira yagwara agasubira inyuma ngo ntibavuze ngo mana ngo warabeshe uko bavuze ngo ijambo ngo riravuga ngo kira ngo kandi ngo abanza aho riri aho nkaba nararisomye ngo ari ryo bavuze ngo niryo none ko ndwaye kandi mu mwaka harimo kugwara harimo gukira harimo kurwaza harimo gukiza tuboneyeho no gutonganya abantu batashimye ngo uyu mwaka ngo ibo ngo bararwaye ngo hari amatorero umwe n'abakristo bamwe ngo batashimye ngo kubera ko ngo barwaye bazi ko gushima ari utara hashima abantu batarwaye cyangwa batarwaje nibi binyomaga barababwiye ngo gicanditswe niki ngo uyu mwaka ndakugwaza yagwaza tashimye cyanditswe taco kino barimo ibiki cyangwa kagira ngo pastor yaramubeshe hari abaza kuko pastor ashobora kuvuga ngo iki cyanditswe nico cy'umwaka ndakugwara bagwara bakaza kubwira pastor ko yababeshe harimo ibiki bibiri hari abaza bashima kubera ko bagize ibibazo barwaye bakoze za gisida ibyo byose baraho abatarakoze gisida tibashimye tibarwaye bishaganye ngo twiga ngo nta kibazo ngo ndashimiki ntarakoze impanuka ndashimiki ntaragwaye ntaragwaje ndashimiki ntabajura baduteye ahubwo abagize ibyo nibo badakwiriye gushima
nibo bakwiye gushima nyuma yawe. Wowe bitabayeho, wowe utaragwaje number 1 ni wowe ukwiriye bakwiriye guha umwanya mbere, ukavuga ngo uyu mwaka si byose ntibyambayeho. Ndashima Imana, ngukunda amashimwe ari menshi, ariko wowe wamye wifumba cyangwa ntako nigeze mbuno mwaka. Uyu mwaka n'ukuri kw'Imana ngo twigeze tugwara ngo turanda gushima iki. Undi nawe akicara, undi nawe akama yicara. Uyu mwaka ngo twaragwaye cyane ngo sinja gushima. Aba bantu babiri barahari, andi bose baracafuye, kandi bose bafite icira. Wanze gushima ngo ntako wabaye, undi nawe yanze gushima ngo yarakubaye. Kandi cya Bibiliya yaravuze ngo mubibaho byose muhore mushima. wowe ganti wahageze bari bagukubiye ku gacuri, bari bakubwiye ngo mubibaho byose ngo ntimure mushima, ngo mubibaho byose muzakira. Bagufatira ku ijambo rimwe gusaba gushiraho, kandi hariho ahantu havuga ngo mubibaho byose. wowe ganti wahageze bari bakubwiye hirya ya, bari bakubwiye ngo ijambo ry'umwaka nirindi ntaye nibuka, ariko basomye Bibiliya yose bahuye n'iryo rivuga ngo mubibaho byose. Niyo mpamvu bashimye mushima, bashimye bagwaje, bashima batarwaje. Vuga ngo amena. Yumve se, bashimye barwaye, bashima bakize. kubera aho bashimye babzaye, bashima batabzaye babuze urubyaro. Bashimye bagize umugisha, bashima batagize umugisha. Bashimye bafushije, bashima batapfushije. Uruhara rwaje cyangwa rutaje, mubibaho byose, kubera ko basomye ngo mubibaho byose. Kandi ico cyanditswe yagisomye yasoma Bibiliya, si cyanditswe cy'umwaka. Ayaye musome Bibiliya ijambo ry'Imana. Soma Bibiliya, soma Bibiliya, soma Bibiliya. Ijambo ry'Imana. Ntabwo bavuze ngo soma cya cyanditswe bakubwiye. Nta cyanditswe cy'umwaka kibaho Alexis, so niko zezinye capa. Icyanditswe cy'umwaka ni Bibiliya yose utarafungura n'amacini yose kuri ukifasha utya. Nico cyanditswe cy'umwaka. Kiyo yawe y'umukara ni cyanditswe cy'umwaka. Iryo ni ryo jambo ry'umwaka. Naho rijya bakubwiye ni ryajyajo, niba wa munsi bari kubwiye ni rya wa munsi. Niryo muri cya gitaramo, niryo muri rya kesha, kubera ko ryabafashirije harya gusa ryarangiye. Ni ryabafashirije harya, ni ry'Imana, nico kurya cya wa munsi. Ndiyo biragize vuga ngo ngo duhe ibyo kurya byacu by'uwo munsi, do umugati w'uwo munsi. Kandi uwo munsi ga w'Imana niyiwuzi, ishobora kubaho uwo munsi yarindi kandi kongera ikaribaha kandi undi munsi, ariko uwo munsi ari uwo munsi w'iryo. Cyane. Ta Bibiliya ibamwe amagambo y'umwaka n'ay'ukwezi n'ayiki. Imana yonyine niyo ifite iyo kalendari, tabwo igigwa n'abantu. Siko niyo yonyine kujya uzubumbura gutyo. Imana nizi ijambo ryawe uyu munsi nizi ijambo ikeneye kuguza naryo uyu mwaka. Tuzi ko iyo usoma Bibiliya uzusoma ugasoma mukanya, ugasoma ibice nka 3 4 wagera ku cya 5 akaba ari uhurira n'ijambo ryawe, hari handi kuba wahasomye. Kandi impamvu uzuhura na rira ryawe nuko uba wahereye aho ukaryumva. Yego ngoya ngo ni muri Mariko ngo kandi ngo guhera kuri 7. Ayaye aho ngaho haca hasoma ibindi cyangwa ari hasanga ijambo rye. Abantu 700 urababwiye ngo mwese ngo naka ijambo ry'umwaka ngo naka ngo kano kavensi ngo kuri no sura niho havuga gutya. Hirya muri baba Kristo harimo abatagutse bashika bakabika Bibiliya ngo bahaburotse bo ngo ndagira gutya. Ahaburoka ngo muri Mariko ngo kane ngo 5 waravuga ijambo ry'umwaka gasubiramo yumva yabimenye. Bamutuma imboga umwana sezanye neza goshobora kareka ijambo ribabaza bivutse umujinya. Imigani 7:7 yamara kubifata byose akama yita Bibiliya ijambo ry'umwaka ngo yo yarifashe. Ijambo ry'umwaka ni ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana, kandi ngo bigira umumaro wo kutwigisha, ngo no kuduhugura no kudutesha no guhana. Kandi ngo niyinga iryaniyinga aho nasengeye baravuze ngo yaravuze umuntu waza ubwiriza ariko yabisomye muri Bibiliya ngo riratyaye ngo kurusha ingoti kebera hana
kiriya kigero baza bapima ngo ijambo ry'Imana ngo riracyaye ngo nkaha naha, we yaratubwiye ngo riracyaye kuharusha hombe. Kurusha ijambo ry'Imana ntiricyaye nk'umupanga cyangwa nk'iwembe cyangwa oya ndibihuye ku rwembe rityaye ubwo rucyaye aha naha rityaye nka kurya ubuzuri so mukumva rya gutyajije nigo rugero gukuntu rityaye. None wewe uva ko nawe uzabura umushango nimba waremeye umwaka wese uzosomaho gusa ayaye. Tugana rero ku umusozo nguyu, genda ufata Bibiliya yawe uyihungure hajya wayishize. Hari abaza bayisegura gusa batayisoma, abandi bakayisegura gusa ngo niho batarota nabi. Worota nabi wayiseguye. Dore kwisegura Bibiliya no kuyisoma, wamara ukayiraza mu kabati, wamara ukayishira kure. Kwisegura Bibiliya no kuyitwaza ugiye gusenga buri cyumweru ngo ni bande bazanye za Bibiliya mukagira mutya oyaye. Niyingasa aho gusomera Bibiliya mu ikanisa, naho kuza kumva ijambo, naho kuza kumva ryarindi pasiteri yateguye kuza kubabwira. Kuyizana mu materaniro si ikimenyetso cyo kuzuyisoma, ahubwo yaba hari nk'ubushobozi bwabagaho bwo kureba mu mitwe y'abantu ngo abe azabaza ngo turebe mu mitwe yanyu ijambo ririmo, naho kuyigira gutya ayaye. Dore guzuna yitwaza ugiye no mu bindi uzuyisoma ayaye. Simbaye nibuka tuzuyisiga ntuzuyisoma, ariko wowe uzuyisiga ukayisoma uri umugabo, uri intwari. wewe uryama neza kandi ntugira ikibazo. Imana ibagirire neza kandi biteho. Amen. Kubwa.